Ole, clear to take channel ak lo na vek chawa. E thil hi mak ang reng khop maya tak tak ani sia. ZMC damdawiinah Vawiin khan hmeichhia chibawm bâwk ovarian tumor lian tak lo tling takin an zeya. Ari zong hi ke somthum pathum vel ania. To jeng zong cherila. Vawiin ni March kumsang ni somni paru khan ZMC obstetric and gynecology le anesthesia department te tangkop chuan chibawm bâwk ovarian tumor lian tak lo tling takin an zai. Ari zong hi ke somthum pathum vel ania. ZMC zeito chuan lian ritber nia hriat record ane tin an ziak ane. Han en po hian hi a lian ang reng khop maya. Hemi paitu po hi atak sa chu ate vak dono ti hi hriat thea. Hemi mang kan mu ringot po hianin. Ke somthum pathum lai ritani le ngala he thil he Rapthlak khop maya. Tamzok chuan he tiang thil hi kan la selo mai theine. He tiang anga lian le Rapthlak he. Namdang pasal nei chungchanga assembly house an thurel chuanin he thil chungchang hian namdang pasal nei te mitheng khadaron tong chuaka chungjinga chuanin roji elral te po hi aron tong chok ve ne tianaron saya ti hianaron sai ne hetilam hoi hi vai khatcha ka post toang adu duin minchuk kadu bik laine heti laya mi pano pang pathum hian tribal certificate an nei lo veka tribal quota an chu pui don lo bok an ma ni hring tu an nu hi chu mizo nu kan reng thuang mizo hmeichhia namdang pasala nei te chu an pasal te wa mizo customary law hian hom lo wang ti fel mai thei kha an mizo na abawang ti tel kher kha achuang thlai tin run sia namdang nei chungchang hi Tuesday night meri pona chanela aron ti chove to bokani ang puchuni se thil chungchang ai hen ngei dan te comment section lama lo cheve donia machine kan nia ngai dan sang thuk nei kan nia ngai dan thumun nei te po nam bokanga mara chu namdang nei bik te tan kha chuanin he thil hi an tan khan a serious big view mai thei bokani helam kongjong tak chuan US Israel ramen Iran an bei chunjom zel march ni hi kumsang ni somni paro US President Donald Trump chuan US Israel Iran ram an dona Iran war hi cholkar li chunga ri au thei ti asai Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei tha ani thule Iran rampoin hei hi an nem nget to boka nimin Sunday khan US le Israel se peita hian thapui thoin Iran ram hun sang sang an bei dan kim changle engtiang takin nge pui an va khoi ero hriat hlei the ni lo heti lai hian Iran lampoin beiron ani na hi lo se pui ro do tlok bi kholawa Israel ram le Gulf ram sang sanga US military base te chu missile mangin an bei ve ngal chat boka US le Israel air defense system 10 an lo ka thlak man lo eng mozat chuan an bitum an ka fu ti nem ngi ani bok nimin Sunday chunga anin do na chan chin toy hetiang hiane US military saidan chuan Iran ram in down ni ni na hian Iran Revolutionary Guard headquarters an bom chiat thuan sai Britain France Germany te chuan Iran ram beina hian US thopui anin pe reng thuan sai Pakistan rama thung ero chuan Iran ram tantu pro Iran khopui sang sanga kong anzoa tharum thona thlengin anjinga mi somni pani te chu than ne PM Modi Israel ram PM Netanyahu abia indona chu ti top thoi trul ati thole remna kongzo tha ati thuashel India ram Jammu and Kashmir po Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei tha du lo na kongzo hoi hotania boina thlen thu dona ni lo US hian Iran ram chung ka fu antum target sangkhat an ka fu thu American military chuan an sai Israel hian Tehran chunga Gandhi Hospital an bom ka fu tel bokane Israel soidan chuan Iran sipaite ral rel na mun command and control center mun tam tak ta chu nasa taken an va cheu fu ti an sai Trump chuan Israel Bahrain Dubai ram hroitu te abiak thosai Iran missile Israel air defense system in loven man lawin aden fu awangin ni pukwan thia chin hria lawi mi som pakhat anom bok Iran state TV station chu bom chiat masak tum zinga mi ne Iran ram indona longpakwa Iranian worship ka pilan ne Ovel ram sang thlo na sang tam tak he indona awang hian chol flight cancel ane
Trump chuan Iran hian in biak an du ate oman rampoin Iran in dona ti top an du ti thuan sai Trump chuan Iran ram be na awang hian Iran ram hruai tu mi poimo mi somli pariat tha ani to ate oil fil film lo krill oil man po hein dona awang hian 10% vel tala pung thoi turangai ne dollar za barrel chu hling ngei turangai ne German chancellor chuan Iran rama mula regime muslim pui thiam ro anrel na chu atop athling tan mek ani ate US chuan Iran missile in USS Abraham Lincoln an ka fu ti chu apha Iran missile hian awm na hmun aron thling lo ti thu US military chuan an sai Iran ram in dona wang hian US military mi pathuman thito US bomber B2 chuan Iran ballistic missile siam chuan a hmuna bom chak tak tak athlak ngei nia hretane IRCG point aircraft carrier USS Abraham Lincoln ka chet antum thuan puang Iran missile in Israel ram bait semes abeina wanga thi pakwa an thlingto UAE apo mi pathuman thia som pakhat liam tor an omek Iran president chuan nasataka missile mangin an bei chunjom zel tur thuasai Pakistan chuan Iran bei na hian international law kal ani thule angai mo thuasai oman vawkam tuipuya oil tanker bom som pangjinga India ram company ta tel Jerusalem khopuya ral dar awai khanna tan ti rikane Iran chuan darkar somni pali chongen mi somnga pasari an thi thole Iran chung mun som ruk beina tangin ani ate North Korea chuan US Israel ten Iran raman beina hi dan bo chet na ni ate Iran cabinet chuan khamanei thana hi chan le lawin awm lawang ate IRCG chuan US le Israel chunga hian thungrul na rongber lan chhuat tir turin intiam IRGC chuan missile mangin US Army base Tel Aviv bei ani thu an puang Israel chuan ami ten hena Iran missile in abe na hmun puang lo turin thu chhuah siam Iran ram hun sang sanga supreme leader Khamenei sunen mi puyan pungkhom Iran hian Dubai hmuna Jekyll Ali port akap Iran chuan US Kuwait a US naval base an beina US sipai thi anom thua sai Israel chuan fighter jet zani mangin Iran ram chung mun sang sang an ka fut ti an sai achungomi bak po hi thil thleng tam tak o man le tong tin ron posial ne pochuni se thil chung chang hi are mei donin lang lawa are phian mei the boka e thil chung chang bi ke ngei dan te comment section la te pelo ni che dan ne e thil chung chang hian Iran ngei tana US la nge US le Israel hi itanem ti te po tiang chung chang vel po e aya thui zog hret chuanen comment section la mat pelo se ve dan ne pochuni se khati chin zong khani te se